Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo, paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kagapula day ta iti panagsugsugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon no idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal paray. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na asam iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti tenga ti taltalaw. Tinapatag, naragsakat. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector, ta nagtaod iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga palan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Maapresyar ko, tanalaing di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito'y lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka no makisugal. Tapno madaanak mo't iti balay akas iti balay na. Dahita ti di mo araramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan nanday ta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Agtalong ka lang ngayon. Napimpintas pa yung ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka no dya balay da Hector. Anyang iti aramida kay di balay da Hector, Marian. Ginom kayo kano iti arak. Kadwayo dagiti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakmat amam mo dagiti manugal asa nga ilin ha. Ay, agyaman naklakay. Nakla no mapan ka nga paiso dya balay na nga ginom iti arak. Mas dawak akin ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan aginam iti arak. Subsubukin ka lang no talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naamam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Par Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon ko na ngam ti mapanak agbartek. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang dyan nagadunga arakan pulutan medikal man, pare buyet. Di ka ngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak Par Hector. At na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang nga naramid ko iti kalman. Alalala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan ka matkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan pare? Sika talaga pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakala. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sa kansan lang dita. Agsyat ta. Awisak man ang dagiti babarkada kat aginom tayo iti ara. Ada ako mapay papanak pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko kan ka no di ka umay iti panangawis ko kin ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka nga imay idi kalman anaginom. Makita mo, tinalpasan na balay ko pare. Bakla pa iso? Selebrasyon kon tayo ito, katagrenag tayo iti adu apulutan ka na dungarak. Ay kat wala pare Hector.
Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no ana asam iti sugal. Pare boyet. Makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslanot din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina akagawaan. Isungaron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, ta iso ti usarang magsugal. Patyan na, tapara matla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector, Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. jak kahit ti sugal, pare. Aday ta ka manan ako na. Di mo man sang kay bagaday ta di mo kayat ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay ang mga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, boyet lakay. Ako, awan bakit? Kita ka di, dagiti naana yun, adiding ta. Wano, umapal ka ni Hector, pintas kan nagdakkel ti balay na. Uray no na yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga, matlakay. Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na, lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidon tayo kakadwa, nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya. No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Dawan may sugal ko, mapanakagtakaw. Ako pare. Tayta ka ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. Addanton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka dito balay pare Hector. Wan, pare boyet. Awan ngamin makasarsarida ka di balay ko. Iso ngay bayan. Kasta ka di. Pasensya ka na, tawan may pasagok a merienda. Tadayumot kami ti tersena dito kataltalunan. Sika, med pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ti angin dito yung lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso, mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kalding na iwayway iti saan unay nga dayo. Wan pare, kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulima ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Saan ako nga bayag pare boyet. At apay kayang aramidag edi balay ko. Ni, nagbiit ka matan nga imalatiw pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nangawis kan kagaginom iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras nga inawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatan ka balan ti agawid. Maulaw ako.
Nalawa ti balay ko pagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nuan niya pa iti mapasama kan ka iti dalan mo nga gawid. Kababain mo, kan ka, pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdandanag kamot ako nak. Mawatan ni Marian, wapayasaan ka ang makaawit ita. Iso dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na, pare. Alala, ituloy ta na ginom pare boyet. Ibusan ta tinabat bati pa nga arak. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y ngarurayin na ka ni Ipagmarian. Apay kasinsindyuan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Idi makariing ni Ipagmarian. Awanan. Di talilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ruden ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na ka ni Kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam, tasan man nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak idirabi. Ala, agsang sangit pa'y ni Ipagmarian. Di na namo tararamidan na, gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tayo napasamak. Di kay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbag, ti pan nakatakaw tinwangyaw, Marian. Boye, Agyaman kami, Kapitana. ang kasano daytan lakay. Anya nga iti usaram nga agtalon. Tinakaw damot ang tinwang ta. Dagiti awanan ba yun nga agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalon ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaydad dito'y barangay tayo. Daskan ama imbestigaran ang naimbag da ito. Unay mo tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Wan nga rod, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti ang nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manin iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpet ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan yaman na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa kaban na bagas kan groceries tapno adu ti abasto yo. Anya? Ni, kababain launa yan kan ka, Pare Hector. Di mon panunutan da ita, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayem mo. Agasum ngay, inikan na kay ti kwarta. Wan Marian, nangabak iti sugal. Jack kumawatan ta nagtawd iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Guraan na kanuno Jack awatan. Sayang dyan wang talakay. Bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Piman ba't ni pare boyet. Tinakaw mitinwag na. Ayam sana pali, tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwarta nga inted ko kuwa na, kat bayad mo't latin la ko mi anong na. Nagmayatan ti agilan, iti naglamuyo ta suba, ta nakarelax na tao. Nang runa, kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina, nagiti usar ko diti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni. Ginginid mo tayo iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos diti balay ko. Karating ak ti pumanaw. Marasudan ti balay ko. Boye! Nagpigsaging ginad! Wan nga ron! Marian! Anya ka din dito ang mapaspasamak! Apo! Kalaat na ito, ano pasama ka? Agtalinad talaan gito eh. Ha?
tulungan na ka, mga asayo. Masyan kayo, kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan da ka, Pare Hector. Bagkatan mi ti siminto na ipandagkan ka. Kartungan nyo, tsak mamusa ng tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka na pandagan iti semento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang nagsublim ti puot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka. pakawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanyak, pare. Dakkel ti basol ko kun ka pare. Anya? Sa pala kumata babakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan mo't basol mo kanyak. Ada pare Boyet. Panag ko na dinusanak niya po Diyos. Gapo iti panang loko kan ka. Anya? Siya tinang takaw itinuang mo. Anya? Tinakaw ko tinuang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwak. Pare? Ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rumbang dahi dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag ka kit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga asawa pare. Sana ano ti kalapaw yun di nagginginad iti napigsa. Baba ni ti ka si ti Diyos, pare. San kami nadangran, kan sana narsood ti balay mi. Awan sir biti nagdakil balay ko. Gaputa narsod lang. Nakamiris akon pare. Nagtaon mo't iti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Si kapayagayam ko ti tinakawak. Nalabit. Nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidek. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka, para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di ka danag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tati tandaanam. Uwan pare Boyet. Tandaan ang aming ngayon bagam. Agyaman akmat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikat ti kaing ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matlabumak nangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patsyek nga ipahito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tulay ta iti umno a panawen.
Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasi dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagit ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iji balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kinton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amangan no lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo kaw. Linapdakmat. Diyak pinalubusan. Angim nagpilit na nang. Ken pinangtaan nak. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo kaw ka. Nakuna namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo kaw. Tapno makatrabaho ka lata anak kaw. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwam agnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umay kakitin, tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda.
Diana, anya ka dia trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress, iti may sa beer house, Lena. Ket mo, Ha? napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti Dayta. Ala. Mang Rabita yon. Kabayatan ti panag-iinistoryata yung, honey. Lena? Saan ang maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad. Tayo naksapulan ti asawak na nang. Anya, apay amom ay ati pang sapulam kem kuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang. Saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sami. ay anyan, manipong nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan da ka iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Sada balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay ayatam, no di na ka mo ay ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam kundilena.
Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas gastadora, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta ngamin tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmat maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, ure ka sa ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okat, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? San apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kenkwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikare, kadi kan to agri gatitisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itid ko kami nakasapulan. Ken agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdad nata. Tamo matan, ado dagiti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasayata imay ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema da ita. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam nga ruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang, iti maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan agiskwilan. Uwan nga ron nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan ti inana. Ang maging gayta, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit, kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanang. Nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata.
Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo kat agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang ti baro ko. Danuman, Anyat mariknam. maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan, tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadi pa iti sigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinubyo ki Jay. Apay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamay tanti pan nakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamu taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, pumanaw ka laangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan nagiti trak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangina a presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala nang. Kaya't patsik a parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaw-awat ko. Why, winanakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kanwan ngayam. Nasaon ni Tata Kandraw nga ilako na ti abanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang! Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam, natayan ti amada. Tatang! Ato yun ti pinaalam adanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel kagayaman. Ay na nagpintas ka, anak ko. Syakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay ngay takalangat pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo diti probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena.
Iso tinagapon namin dagiti aparamor. Kayan ka pumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kunti pa ng panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamjakon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may pa'y ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. apay anak kami suot ka si Mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan iti nobyom. Awan, nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si Mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din, nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw ti nobyom iti biyag mo. Inaramid mo day tayo din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw iti biyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayayatem. Wan takanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan dyan nobyom. Si kamot laang timang parparikat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kayat amapukaw ko iti biyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runa no awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaak man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, adapay patik-take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, po, customer nga ro dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takitaak man no anyamat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa share. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day chayon ni Gerson. Sige na. Adamanin ka sa una iti cellphone. Namdaman. Surudak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ron dagi jay. Amom mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gindi. Intaman gindi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa si Mangput?
Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rimbuar? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matkit din ni Gerson Anopio na, okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya. Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manan da ito alalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat da di Ajerson. Kita akman daramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di Ajerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tiyawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya. Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya. Ay susma di balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko arik naan na ti kanayon ngay parparik na kanyak na. Anya. Namin ano nga ibagak asardengan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang pagarop. Talaga gaya man napintas ka iti personal. Saan lagay mo iti ladnawan na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti text mo. Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply da ito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga tra. Asino nga tatikaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahi ang lalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pasyara. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar na. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Sana, nana. Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki? Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jak sumsumbatan. Julia, adawag mo. Baybay ang bita. Amang ano napatig na hawag dahil Saan? Iyok ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak,
talaga ka di nga awan pa inobyo. Kwa? Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan na ako mga nga garamkan ka. Agayata kon kan ka. Nga oray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kwa? Saan ko mapela ada iti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, doy. Nayunam pa itin inumam. Inumam amin da ito'y. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa yasimang pat ijay balay ni Julia? O niya, ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Mandi no ngay tepang yung panamkanya. Matulog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabidi ta. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anyat inaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipata mo ti amin. Awanan kay tibain. Apay aginundawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kanka. Takdalag tinapasamak itinagbaitan ta. Agawitan. Di kan kayo tamakita. Mananggun daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tagsyawarak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na simbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taramid. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, manong. Wen nga ron na. In-blacknak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adinak kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan na nga awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ama amuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti da ito eh. Nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung ngagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki tinobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day ti lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko.
Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon na itinobyom. Kasaritam nga rod Sana nana, mabainak asumango kan ko na. Agyaman tanakisin nara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Nganin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagamamoy tinobiyom. Nga makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, Mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, Mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay kastoy tinagbanagan ti ayan-ayat ta. Kasanon dagiti arapap ta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manungal daw ang nagpukaw ka dito ba? Amumat akabulana kon iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, Apay akas naman ang tilang ang asumangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amuklaan na igumon kayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, no kunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan nga agbalbaliw ti asawam? Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami nga agsubli di abroad. Agyaman ak, Mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, Mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Iso ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang, tasaan ani Gerson tinakagasat ko, Mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, Ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyan nan dagiti bisyo na.